Makanya ketika Umar bin Khattab ditanya, makanya pengelota Umar bin Khattab upoji buang Allah Ta'ala si bawa suruna bakutane na binta tega tapuji buang Allah Ta'ala si bawa suruna yari ke keluarga ta. Makanya Umar bin Khattab pada suruna Allah Ta'ala pada upoji. Makanya nabita narikku pada mupoji nabita si bawa keluargamu depat balik nasuk utapet narik mo labi mupoji wi keluargamu waramparang mo na iya pungalatana na surona burade na ibila ko tamatapet jadi wadi misad na irwaleta makumpe magarupa pujita ko pungalatala magatopa pujita ko keluarga Maga rupa pujita ko po ng alatala, maga to pa pujita ko jama-jamangi. Makanya kira-kira bapak-bapak iku itanay, tega rota puji pa, nabita yari ka beneta. Bapak, tega ta puji, nabita yari ka beneta. Nabita, alhamdulillah. Ibu-ibu, ako rilalaro. Pega na ipoji nabita yari kalakita katona nabita katona na puji mana katona cemate ulangi pemang tega taboji nabita yari kalakita nabita alhamdulillah oh na puji mana ya perlu memang tipuji lakai bagi na parang lipoji lakay na marigagay poji lakay tapi kung nilimata tataro aja na ipatama lala baru-barota narekota poji lakay tapakajagi siona apa yaro riolo mega pakalanana makukudena ga pakalanana pakalalakay maninina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara fi qulubil mu'minina bil ma'rifah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sinillah tomat malapiki dan ya sila suruh malapiki yang kewer yang masih ada Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah angkati hadere kue pada mata pungeng dega galek akatah pemelok pada mamena satungku urya simata na Allah Ta'ala na magi-magi ahadere kata rilalat na yewe manca jifat dagara gelori keluargana alena almarhum makoto perpemeng wardini manca jifat bajalaleng dia serimundina Allah Ta'ala untuk alena almarhum Haji Samsuryadi. Dari waktu dari itu kehadiran kita bukan hanya sekedar berkumpul, maka damelo makipawa si pakarwa-rwa tapi aku ni onrongi melo yapitang tegaiwe pak buangan tak tabi namatar melo ni ila surang tegaiwe pak buangan tak kami nama kanja maka damagai nasabah aku ni melo yapitang asir raga-raga tak si bawa alena almarhum makoto paru alena keluarga
aku tuh itu malah pengajabat tua sebagai camin lebah maka dah ya rupanya lino orang luar di sana-salai lino orang luar cinampa. Kenapa? Pada hakikatnya manusia itu melakukan perjalanan. Jadi ini rupa tahu maku kemalalemana gitu. Pak kita mata itu bawa maka ada angka kita tapi hakikatnya angka kimalalem. Tentu rilalana Allah lengat tamatu pada melok si pacat diorio si pakari orang lu ditujuknya Allah lengat tah. Hanya saja banyak orang yang tidak sadar nalupai maka dayewi orang-orangnya sitonganna hanyalah tipuan. Jadi rupa kita mata maku pewe angka gitu na si pakarwa tapi alena almarhum nape pasading naita ki alena almarhum pada matin rumana ki makuku. Jadi kehidupan kita sekarang ini hanyalah menjadi mimpi di alam kubur nanti. Dari waktu dari itu ia patu-matu isang tinggi alewe maka dapat timbro ki paling maku pewe mate pi dari ko mate mi ya ro umuru tak icapuri ro itu hanyalah sebuah mimpi. Aku ni rombon romatu ita naiki napa kita selang maka da ega papalit paku tanana ya mana narupan na warang parak ega papalit paku tanana si sinin na warik kadai. Jadi ro namun ketanya maka da warang parang di batu ita naik namun bicara tak ita itu. Jadi ro mega bicara ewe ipasa dia memang di jawaban tamaku kue. Makanya narampe rilalan na kitab tafsir Salifus Safwa bendenge rupa tawe na pahang iya sangi amatigal namuto ni situngan na dali cedek ganda tuh magi pali na ilalung ipon iya sangi pape dali na sabak terkadang narikoto mapalau majamaki yang lupai iya sangi amatigal. Yang kedua, maka dewi andre guru tari dalam ya kita bendenge rupa tahu na pahangi maka daya rowa reka dai bicara ewe amalak pelik si kira-kira cek dek mana mani bicara salah ada tahu apa engkau tahu pak iya tuh pasatin namanya menarik sapa ibali dan wangi macarita dari kurang cerita di dena sadari pitul lelak bali bola pura mana kapau samanna alew nama di bawah magallo cilalena. Jadi tanda perkamaraja manusia tidak memiliki hak untuk menilai hati orang lain. Penilaian kita terhadap isi hati orang lain adalah prasangka. Ada yang seprasangka anu denan nasa atau ngenah. Maka do ya anu pak balik balik. Oh ya anu marecu balik. Oh ya anu makalasi balik. Hati-hati itu hanya prasangka. Niga bisa ini seatin na tahu. Penilaian kita terhadap hati orang lain hanyalah prasangka. Sementara penilaian terhadap diri sendiri adalah kebenaran. Makanya dari mak bicara hati witawe mak kita la ilalagi. Apa iya itu mak kita la ilalagi tongang. Ya to sinareko atin na tawe melo itu hanyalah prasangka dega gambis sangiseti ati sagadinna alena misibawa pengalatan. Sila suruh lebih kenanya teman-teman lebih ke masih di Allah Ta'ala. Dan inilah yang menjadi hijab menjadi pahlawan antara atai si bawah Allah Ta'ala. Makanya maka itu Nabi tak jadidu imanatu maka baru ini tapekmu magi na suruhin Nabi tak tuluk maka baru ya tape apa ini rupa tawe
onruat tak kolino palau tak jama-jama aso tak terkadang isampewi tudangan na buang Allah Ta'ala na sabak jama-jama terkada ya naro jama-jama tak ipariati waraparan tak ipariati maka Dewi Pangulut na Ali bin Abi Thalib dari kolino ako itu lima tak wadi mondro dena wadi matama ilalan na baru-baru tak yang mana reko bicara akhirat aku baru-baru tak mondro jadi mesti ipasara dari kolino aku lima tak mondro waraparangi keluarga ewi abatirangi paka eko lima tak mondro jadi dari komandan na ide na tumalada masara apa upanna na ipari ati nanale pe matanan-tanan ng Allah Ta'ala musti malada ki masara apa melo ya punangi keluarga melo ya punangi warang-warangi baka ya punangi palongi sementara ye manan na yero na irapewi anu na binrengam magi Allah Ta'ala apa angka tulasata ini rupa tawe napagi ipinrengi tancinam to melo ya punangi waktu na melo mindra gelo pa yung kalinga madareke nureta tu kasi para lumero makamaja si kuna ang karo bapak na jatuh tempo ni cicilan na di panapat na si Rafi pagkabajana pindra gambana sesar na melo isinga yolo pimacay kenapa karena angka si pak na yoro rupa tuwe melo na punangi anu nindrangnya jangankan harta, jangankan keluarga, nyawa tak bawang na pinrengan ni kipong Allah Ta'ala tu. Ya na tu tahu na mega me tahu mate, apa melo na punagi nyawa na. Jadi rewa kipe mamaingat. De gaga wadilla waiwi to sogi mangolor yolo na pong Allah Ta'ala. Sagadin na punangin na waramparan. De to gaga wadilla waiwi se dewe abbatirang to kapangkakna mangolo yolo na po Allah Ta'ala sagadinna na sabak na punangi ya sangi pangka makanya biasa tawe de panarapi waktu na na ipecak stres bagi na stres apa na punangi de gaga wadilla waiwi ustase to panditewe guruewe antara alena si bawa buang Allah Ta'ala nasabak na punangin na pa isagan na makanya iya na romelo ipariso yolo siaga egana tumas sampajang de na penadingi cendin na sampajangnya nasabak na punangi warang parana na yatu warang parangi na rito ya punangi mesti macet tama ilala sampajang. Makanya jangan heran, dapat matuta kabere mumpu mana di walang perangnya. Ya mani ilolong kunci na motor masa paja mani. Ya mani irun turemo pura mani takabere. Magi natiwi walang perang na tama ilala sampaja. Siaga egana to pak maperi-peri mas sampaja. Magi nasabak saman na yero sampajan na napancaji pali sa waktu jama-jaman na pokok dari ko jama-jamangnya pokok sampajangnya ipancaji pali sa waktu mapari-pari ni tawe mas sampajang bahkan dari ko macipi inasa di waktu na napasi jama bawa mani sampajan na sementara yang namanya jama ang kapasyarak na minimal perjalanan 83 km angka pasyarakna dari kodena ratero atau ada syarat lain ketika dikhawatirkan macet di jalan namutoni macawe tapi yakit orang macet dena irat sempanya mengaribi pasi jamaknya secara lor ya tau si di dega aga palau mi bawal lah weki pasi jamak sih kasarato boleh apa ni haji hubung ngaji makasarai dia nasa di bolana
sarak na ya sangge kasra isalay pa bulay namutol ni 100 meter yang penting isalay bulay jadi dewat tinggi jamak ko bulay sila lebih kananya teman-teman lebih yang jamasir di pungalatana dari makmana dari itu ipahang lino onro cinampe ipahang lino onro lepa-lepang bahkan ipahang aleta sementara malalem maka dari itu nabita pada ringengi witiwimu jadi di safina fa innal bakhar amik wa hustisat fa innal basar ba'id pakabarui witapemu pakabarui witapalakmu karena lautan itu sangat dalam pamegai wikokommu karena perjalanan itu sangat jauh jaro pasannaro nabita alena Imam Al-Ghazali pasanna Imam Al-Ghazali aga betongan na ipakabarui kapalai ang kaganang kasiwawat tutomas sempajan ibarat dingi asisumpungan na ati si bau pangalatal yayolo pakutana kami nama mulangi pa mega to mazikri beka si 10 beka 10 tapi dega aga zikri na latu magi de na latu nasaba atinna talawe waramparan atinna talawe ko keluargana makanya ketika Umar bin Khattab ditanya makanya pengeluta Umar bin Khattab upoji puangalatala si bawa suruna bagutane na binta tega tapuji puangalatala si bawa suruna yari ka keluargata makanya Umar bin Khattab pada suruna Allah Ta'ala pada upoji maka dari nabita narik pada mupoji nabita si bawa keluargamu depan tu balik nasuk tapet narik bola mupoji wi keluargamu waramparangmu na iya pengalatana na surona buradena ibila ko tamatapet jadi wadi misana irwaleta makumpe magar papujita ko pengalatana magato papujita ko keluarga maga rupa pujita ko po ng alatala maga to pa pujita ko jama-jamangi makanya kira-kira bapak-bapak iku itanay tiga rota puji pa nabita yari ka beneta bapak tiga tabuji nabita yari ka beneta nabita alhamdulillah ibu-ibu ako rilalaro pega na ipoji nabita yari kalakita katona nabita katona na puji mana katona camate ulangi pemang tega taboji nabita yari kalakita nabita alhamdulillah oh na puji mana ya perlu memang tipuji lakai bagi na parang lipoji lakay dena marigagay poji lakay tapi kung ilimata tataro aja na ipatama na labar-barota narekota poji lakay tapakajaki siona apa yaro riolo mega pakalanana makukudena ga pakalanana pakalalakay maninina jadi pakasini siona dena marigaga ipoji beneta pa dena marigaga ipoji langkai ibu yang jelasnya Pak Pojita tidak melebihi cinta kita kepada Rasul tidak melebihi cinta kita kepada Allah apa angka tulah sata ini narekuto mapalauna ipoji aro jama-jamange dalle melo isapa na inapa ipa di mondri pungalan tanah padahal ipahang puang alatala bima peredalle puang alatala mak peredalle na pendapat di mondri suruh pas suruh na puang alatala samanna iya ro zaman na makpa boleh wasele jadi melo ipang lempuret yolo pahangi tanya tu palauta tanya jamata tanya tu usaha tak pa boleh wasele ni ka pale mapere dalle puang ala taala
Makanya engkau to mapalau bahkan nasalay sampai dia subut na gara-gara palau. Tapi dito nulit pasirate andre na. Engkau to tahu sila rima to ibara jamak na si bawa palau na tapi itu 5 jam mabati panatin na. Magi nasabak ko ang Allah Ta'ala memang mimak beredale tanya palau ta. Makanya jangan mengandalkan kekuatan dan usaha. Pekogi pala carana naramperilalan hadis qudsi. Ya bana adama alaika tawakkuli wa alayyal kifayat. Ya bana adama alaika tafwidi wa alayyal hifzi. Sini na anak ampun Adam. Ya paraluangi kori alemu tu untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Ya paraluangi isuro ikmetau dan dia maturu di perintah ng Allah Ta'ala. Aga na sa Allah Ta'ala wa alaika tawakkuli nareko angka no bertawakal metau ko perintah ng Allah Ta'ala muturusi perintah ng Allah Ta'ala wa alayyal hifzi wa alayyal kifayati iya na sa ganda kimatu aga pada maparaluang. Jadi po ang Allah Ta'ala melo ganda kang kinalekta tanya jama-jamata bahkan na janji di Allah Ta'ala macilaka kipa na rekumak batat tauni na to kasi asimo pa magi na janji di Allah Ta'ala rilalan na kurang malebi wa iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli na rekuhura na boting kasi asi penadimu pusatanga ko na dega ko bisa jama yughnihimullahu min fadli wa Allah Ta'ala kendaki aga pada perluan. Bagi pale ang katong mapulo to purana buat tinadaya panulit pasirate jaman-jaman na si kira-kira mabelay ko perintah ng Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wa in arada bi barakatin min kasbih nigi-nigi to melo ipak baraka jaman-jaman na nigi-nigi melo ipak baraka pakkaliwan na aga na sa nabita la tuakhira min faradillah aja lalu mupat dimon di perintah ng Allah Ta'ala bahkan seti to pandita maraja angka turumus na barian po Allah Ta'ala narik komelo komite barakak na waselek na jama-jamamu mapasang ito pandritata ajak lalu wandre agagamu narik konepa mo pasui sa kena ang kasarota pa 3 juta pasui sa kena 2,5% pura pi pasu sa kena napayan re dito to na mega paling mega dia maksimal 75.000 dia na mega 2,5% maka ada 100 mi dia 10 siaga sakana 2,500 pagali kopi makanya teman-teman tariolo dari kuburan mas sampah selesai agalungannya tanya yolo patimba gaba na telpongi aga pala na pego teman-teman tariolo nasio ase na yerota siwase na inapa na tiwi lo mula na kate sebagai sakta pura pinawere kate napa no pipa pabere pura pinare kate napa no pipa dangkange pura si matu yero ang kasi istilah manre ase baru nunda mada panipulana na pandre sebelum nandre alena si bawa keluarga na no bimana yolo to kay mandre magi angka baraka ya perluang pesu yolo sekemu na pemandre agagam pur si batiro bapak tariolo na rekoyopi mandre bapak loni mandre lau itu dan denat tarusanru aga pala na pego bapak tariolo ang katukaju na pante kaga balibulay ang katubale si karre tiwiran nenemo
Boleh pi anak na tiwirang ni korbali bola dan apa mandre si bawa anak na. Jadi tomat-tomat yolo mak baraka. Magi na baraka mesu yolo sakena na panandre agagana. Makanya jangan heran tomat yolo mak galum pipa. Belena mondro bi boleh mapiara anak-anak, mondro bi boleh mapalumpu. Anaknya arwah tapi masih sekolah mana? Sarjana mana? Magi mabaraka puliana. Tapi kita gare makung gue. Bapak guru ni bapak nama horor ni benena dua lice anaknya sila ada patujungi. Magi na sabak iro baraka ide gaga. Seluruh lebih kerana teman-teman lebih yang kaya di masir bola tanah. Desi gaga bali bola, agasi. Mionna yolo na pandre, masopi mionna na pamandre alena. Yeto si idi, icalla yolo mionge na pamandre. Akali tutup, angkat tu paduangan na tu mionge makalale. Makanya tu paduangan na mionge epwa. Tawirengi dali maiga nang magi-magi nali bale maluppo tawaku kabutuna niluduanga kitu miyong si sala ya to sumiludua epwa tapamate masinja punne gola nang magi-magi na itampung magakti nali sapi maluppo tawaku kabutuna jadi tu aswe niluduanga kitu makalaling tau si di challa yo miyong inapa manre. Padahal engkau desa na nabita, ye mananna agagamu dari kunarate nanre olok-olok pasinak kana yaitu. Biasa ya biar bawa miro sesana nanre ko tempat sampai. Maka itu batu tari olo apia bawa ni katu yolo boleh. Kuna bito imanu pasinak katu. Apa ko mabiang itu tempat sampai dia isa kada kamu ka mandre koro paling ulek man. Seluruh lebih kerana teman-teman lebih kira-kira di Mesir Allah Ta'ala. Makanya dia nak pakai tu pandritata pak. Maka dah bagi orang tu pandritata dari ku engkan aja matuli berhasil. Angkaro saya di tomat tu kusitra pitanai. Mata dah tanangi magi dah berhasil tutu. Agi na jama berhasil madakangi magi dah tulis saru. Ternyata setelah ditelusuri maka dia ro iya nak di memang tupang mulai jama-jamaku dari kudewa pesantren kuyulur pengelatan apa angkat na sambungan na hadits kursi wa alaika tahwidi wa alayyal hibsi dari ku angka ko serahkan ni urusanmu ku iya ya to si jaga ya tu jama-jamamu na sa pengelatan makanya maka dewi itu pandritewe purade upam mulai jama-jama ku riolode napa usarah kangen urusaku ke yolona pengalatan pekogi cara na batina masarah kangen Allahur Rahmanir Rahim jadi dena kada bismillahirrahmanirrahim bagi nak kada Allahur Rahmanir Rahim apa narik kumakare bismillahirrahmanirrahim si pak pamasena mi buang alatala dapat turun si pak baraka na mi buang alatala na dapat boleh tapi narik kumakare koro Allahur Rahmanir Rahim pakai batwangi zatnya Allah yang langsung turun membantu pekerjaan itu buang alatala langsung angka boleh. Nah ini apa pura yaro agasi dibaca salawai ang kami itu pasal na nabita maka dari kumusalawagi ka aja lalu mualupoy salawagi nabi-nabi makjoloy dari kumusalawagi ka aja lalu mualupoy salawagi nabi-nabi makjoloy kenapa? Nasabak nabi-nabi terdahulu itu diutus oleh Allah sebagaimana saya diutus. Nah rampeni Nabi Takoro ini disebutkan diriwayatkan dalam kitab syarah hadis arba'in
Agana senabita, barang siapa yang membaca salawat ini, padelo na ko na salawaki nabi-nabi matiolo. Barang siapa yang membacanya 3 kali setelah sholat fardu, ipalappo ipole yamanan na rupa-rupan na lasay. Magi nasaba iyaro lasa kami na makancangi pura ni natanggungi alena pangulutan Nabi Ayyub alaihi salam. Nigi-nigi tong baca yewe kataluri monrin na sampajak parang duwe. Ipalappo ipole yamanan na rupan na akasi-asingannya. Kenapa? Nasabak yasannya akasi-asingan pura ni natanggungi alena pangulutan Nabi Isa alaihi salam. Yang pangulutan Nabi Isa saking kasiasinna dari kumapuasay na melok buka de gaga ni sa bukay na mo verino si kaca de to gaga peko gicara na buka na michui pala na panalepo pay mag yato si hindi kasiasi mala katarangan tidak mampu kuluray itay pula na matung ke hapi anak na iya nang KBLT tapa kasiasi mana sisan na ang kaboti makalayang ulaw. Bahkan di daerah Sidrap itu pak, ibu-ibu ero ulawan na tawe ko Sidrap de gaga kapaya ada piragi di kobone. Magi setimi ero karame jarinna cicina pada tadungnya na cinongi mana ero lima. Kontrol apa ero? Foto na makalapak. Narante siku na dena nule malag ko jari na nataro foto. Magi wisangi apa ang kanang karo lokaman na siya pernikahan. Dewi sama kada baru gaje gayare gabasar emas. Kahit sini mapan ulawa je tawe kue nasa hadi lakai kumanan semelia kayu stas. Maka kapura ni kata pas susah ke na pongaji nasa peko gaji meli pas susah ke na anu ipake. Maka daka yasange anu ipake yasange perhiasan yaitu na si 77 ya ko lebih ni tanya na perhiasan yaitu kolo-kolo kaman na motoni ro nganti-nganti na papada siya sa pelas sa peda. Ang kamawita hindi ko doon pa malepo yung nganting-nganting na ya sama tuyo lawang si sana ichili Allah hadiah karompo pali yan naroon na ka na tumatuat taryolo baja sa ngadi ang kapapetoto mo masumi tatajang dua na mo rupangag ka rupay milo bimuk rupatoy papisin ang katumelo na barya po ngalatala kami na makasip po naryalina aga batuangan na suka tak to na yola ito na yule aja ipasa ale tak melok pada negyadeto pada pegayasa na itatawe mapasisele waju ko kaboti melok to ni pada yaro tawi ang kami madwina apa dena menjadi rahasia umum ni bapak ibu rahasia umum. Narik ko ganda ni telu baru galalan na yaitu onruangnya apalagi kalau romakwe ganda ni telu baru ang kada tuwa junin reseti magi melopia sa pada na din na pada ang karumah pangumumat tawe ako buting naite iro ula ano epoto iro paletongi ni gana sa punay etane igora de kami lo mengoy sisan na ichili Allah calo pale iya na yasang imelo pada na dena pada sila malabig na niya to malabig yung kewer ya maseri po ngalatala makanya makanya binabita baca salawat ini pekogero bacana pa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin
wa salli ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Bocok mi nareko ibace ro salawa pada lo na isalawa ki nabi-nabi mak dioloe. Ketika kita takut akan ujian yang besar, bahkan Nabi Nuh telah menanggung ujian itu dengan banjir bah. Ketika kita takut dengan ujian penyakit yang berat, alena pangelutan Nabi Ayub puranina tanggung yero, makanya ko to masalah ipatujui nabi-nabi madiolowe, maka ini nabi ta dia madat na rupanna urusanmu ilam makimanat tu. Dan ini hadis ada pada hadis arba'in, tapi syarana nata baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Pagi Pak, apa lagi? Pak, ibu-ibu kadang kali nggak apply. Pak, iya, kedua dia ulang. Waktu naruh baca, iya, kedua pulau ulangi baca Topa apa? Pada muat itu. Jelas surah lebih kerana dia teman-teman lebih yang kaya di Mesir Allah Taala. Tapi serani bitai. Kau nero apa padi? Pacapuran nih. Pemakan lagi pacapuran nih terakhir nih tuh. Surah lebih kerana teman-teman lebih yang kaya di Mesir Allah Taala. Maka dari itu ia angka meluap pelatu kepa. Ang kadang kasih diwalin na Allah Taala. Ijo kaiwi ko si dewe rupa tahu, maka dewi ya waliullah jelo kekak dari isit dipangkau ke padaku ambengi engkau batuka pada onruata ijelok ke buang Allah Ta'ala sebagai wali pape bali wali maka da engkau meluk upalatuka kuna sama anda sewa-sewa dari kumulep pego iyewe andang nyewe sewa-sewa insya Allah namutoni de naisak ko tawe amalak muri pada rupa tahu tapi wadi jaji naisak ko malaikat hilangi. Meskipun orang di bumi tidak mengenalimu, tapi namamu akan selalu disebut di langit. Aga amalan na paguroy waliwi. Maka dewi man aksaran naumi fala yatma'u fi raqatin qalb. Nigi tahu. Na pamegaywi tindrona sitongan na tumakwe tumatadil atina. Engkau tidak akan pernah merasakan lembutnya hatimu dari kumuturusi tindro. Pangkami toge tahu ya pada melok mati tindro ko melok masa paja subuh. Ya pada melok pasadi ko na walangi lakke na mataso. Padahal engkau tu ada nabi tak. Jangan pernah membiasakan diri tidur setelah sholat subuh. Magi nama silang ajak lalu membiasakan ngimatin roi mondrina sampai jasubwe magi mapamana iri akasia singenge magi napamana iri akasia singenge apa puran itu napa gurkin nabi tak hilalam na kitab al-Azkar. Maka Imam Nawawi narampe hadis Nabi Takoro ketika engkau mendengarkan kokokan ayam maka berdoalah kepada Allah karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat membagikan rezeki.
Dan dia tu ko tate dua itu biasa mangungo itu manung tate seti tu kana mapa mula mangungo tate dua mangungo situ jadi dia tu nang kanon palawaga maka dari si tanggana telu na melomoni biasa dia tu noni koro pas jam 1 pas jam 2 pas jam 3 makanya dari kumatung kamanu ki jana yolo pite na perhatikan patapa yero tarana na tangga tanya yero onit na yolo ako mabani ni ko boleh tate seti dia penoni tate dua dia penoni tate telu dia penoni hati-hati manupati bro tu kapata piara maga-maga jadi nanggungo ya malu peko bicara na temangungo ambo namo papuan namo papati bro sila suruh lebih kenanya teman-teman lebih yang kaya dia masih ada Allah Ta'ala apa iya tuh paling olok-olok iwereng siaga egana palebih aku Allah Ta'ala. Di dalam kitab Al-Azkar disebutkan ketika engkau mendengarkan ringkikan kuda maka memohonlah perlindungan kepada Allah karena sesungguhnya kuda itu melihat setan. Jadi kalau yang kemana tuh palebiran apa? Makanya dena wadik ipandang ente winruri pancajin na bungalatana. Nabutoni yaro olok-olok. Sudah lebih kenanya teman-teman lebih yang kewer yang masih di Allah Ta'ala. Pesan yang kedua, mapasangi alena walina Allah Ta'ala. Maka dan nigi tahu mega andrena aja lalu mutajeng ni nalolongan cenina pangkasibiangnya. Apa angka jetong mandre dia talinga samana melok mena cicegi nalupe makan melok mau pamandre baja maksimal makan siang sekaligus malam makanya dari koi palener ki Andre tangga-tangga yolero Andre alena Habib Lutfi bin Yahya mengajarkan kepada muridnya namanya Asep Saifullah dan saya menerima ijazah makan dari Asep Saifullah. Jadi yaro bawang Andre pak angka ijazana aga pesenna alena Habib Lutfi bin Yahya maka dari kumelo komandre ajak lalu mandre aga-aga sangadinna mat terima kasih mana kulau ritau angkai bate limana ketua gagai bagi ternyata makanan yang ada di depan kita ini pak banyak mega tahu bate jadi nak kue yero nanrewe ona ko mejange mega tahu tarlima koro ilalana angka pagalu angka pabalu pupu angka pabalu raju angka pangoje angka pasampak angka pak pres bang bagi na pak pres bang mangoje inabatua bang tama bekali dan yang kemana tuh koro bahkan letuk koyolota bagi na letuk koyolota na manasu berarti yang kabate limana ibu-ibu makanya pak ajak tempat diri adina ibu-ibu ajak jemu berdiri adina emakna laseke. Kenapa? Maka dia guruta ya tumbuk makun raye dari kumaca kumalangi ulona namuto ini na kami namari lalagi na latukung tapi upana dia bisa malang ulona ya tu makun raye lebih matojo pinaiya aju 10 harus kancana makanya lagi ulona dari itu tu nama desa asal ita itu 5 segi 4 apana biasanya tuh makura-kura di malancar apa namutoni maga solina tu salokna namutoni maga solina wajuna narekode gaga dui malancar tante imadolo nyawana
Seluruh Nabi kadang-kadang atau lebih yang kiri Masya Allah Ta'ala. Bagaimana kata Habib Lutfi, berterima kasihlah kepada semua yang terlibat dengan makanan itu. Bagi terkadang yang reseti agak-agak, yang agak-agak dia nak barakah, magi dia nak barakah, nasabah engkau tahu bapak dia atinna Quran re, ni kau bapak dia atinna, bapak dia atinna pengoji epa depa yalangi sewana kupun nagamay. Bapak di atinna pa balu racungi pa pura ni masa pa tawi na depa na iwaja. Ya bagaimana caranya? Maka Dewi tutoriolota salawaki yolo alimu na inampa mo salawaki na kita. Piko caranya salawaki alipa. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nareko isalawaki ni makoro padelona isalawaki ya mananna rupatawe kolino. Kenapa? Karena di dalam diri setiap manusia ada nur Muhammad di dalamnya. Jadi terima kasih dia sendiri pura bima tu ya rona pemandreki aja dia mali na dia tena campu. Sila-sila lebih kadangnya teman-teman lebih yang kaya masih di Allah Ta'ala. Dari makna dari itu pura ipahan ni makukui angka na capil lembak na pitang alina almarhum waraparata aja lalu nang kaipenadingi yapunay keluarga tak ternyata tu apun nangatah jama-jamata anu meluk muatu isale-salai pekogi pale pariwegang ni puang Allah Ta'ala sininna urusata. Paling tidak kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Magi salawat ina para lupa sisang isalawaki Nabi tak deka 10 na salawaki ki Allah Ta'ala. Maka desi Nabi tak bahkan rampe patap sere nigi tahu isalawaki ki Allah Ta'ala sisang lebih malebih na iya pakasian na sisa tahu. Ya nak kada nak pengaji ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tauban sana ya ro na boleh wi asak barakenge na boleh wi apuran wewe di Allah Ta'ala wajib punna isalawati boleh Allah Ta'ala ya mananna urusan na ilo moyangi ya mananna jama-jama na ipat tujuan ni bahkan namutoni alena detona na sila dan sarimi karena Allah yang mengurus langsung dan memelihara dirinya. Saya kira cukup sekian na magi-magi makimuna lor di mana pada lori mai kepapala lima bapak cipta ya pagola tiba cipta dari sisi raja dan Allah Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma jabur ummata Muhammad. Allahumma astur ummata Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma ghfir li Haji Samsuryadi warhamhu wa'fuanhu wakrim nuzulahu wa wasi' qabrahu wa dakhalal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Jabbar ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.